Welcome to Mahatma Gandhi University, located in the picturesque landscape of Meghalaya. Our interesting range of programs provides an opportunity to choose the knowledge and skills as per the need. We have state-of-art infrastructure with fully Wi-Fi campus. The campus provides smart classrooms, well-furnished hostels, digital library, and fully equipped labs. Students have access to large acre sports complex, fully equipped gym, and music and culture center. We also provides various scholarship to students. Admission open now. Just walk into the campus or give a call. Ki lightly ki seng ki badan hapo ka shatri ka sur ki nong maulai kata ka KSU FKJJP bat ka HNYF menta ka sengi ka ar phauterik unailur ki lapelong da ka pasong kelain mongor hajan umot jong wo kyang nongba ubahajan civil hospital Shillong kabalong kum shibenta ban penpau ya ka jing persha ba ka jing bitar halor ka jing kuman lane ka jing menthi jong ka sarkar jilla habai dei bar ka jing dawa ka sur kinong maulai bat jong ki paiba jong ka jilla hi borok ka wei ban wengkam no shipor ya ki he pulen ki baladon kti ban siat yap yau ba Chesterfield. Thank you. Angkai ko kipari dapat jadi selang malang bafir tham tang bit hot jong kacai penliu kasawan dong isu jumpa ceres kedai kuai kamat Henry ngabli banplat jadi isu jong inline permit ngabli banplat isu jong produsan ngabli banplat isu jong pemodor araja khanpra yupun kisamla kala jaumat araja khanpra yupun kisamla kala jauslam kasarkar ka thau yang haile komiti igwa kan bu ka jingkeli syakita bakri yang haile komiti salo kala boy kai isu pemodor yang ko ay teknologi isu ke sulong pun thanda ya keno ke cipitar ya keno ke simkia ke samla rigi kwa pani uso ka sarkar ka sim nang sekman kata kadang tahok yang ikut kipada kum pinong song ya pan ke jingkain naga sarkar kamtam paiba la kum hor pat ikhtiar ko kipari kipada prasna ngakwa ban kren kamtam gebun kisamla ke pasiau wakilapun kita kiai kijakran di sosial media sharom bat sering ring akwa bangkran ke basai sinkhot jang kacai penriu ingkon in pelet cimut haki isu fakta aja kacai penriu in pelet cimut isu fakta aja kem lang salang in sange kecing yakan tho sharom bat sering katangi dan kan bukti samra iba sendang imnon ka kamakran teng ibu syarut dia kata kecing ku buram ibu syarut dia jing ku along khakmat ibu akhmat isu jangari ba kacai penriu kawai na kalian jangan seng kini rengkat kisah kali kisah barang kisah syam perhat lagi ski ritang kawai ketua apa wadakan masyai kalong nyai ke jingkersan berpura kamtam jadi samla nak syam mulai kasur kina mulai ingin syam perhat penting jindawa jumpi ini sekumat tapi woi pak tidak ngerti opti bagian persoto pakai jingele kali penting nak kapor nomor gua persoto gua penkenal jumpi kisahnya lapun teli gimana kilangam labun teli kimadiam kilakelan hajingele hakuri jang sarkar bekiya aja kalenti banking ngadir ini besoto balai gisim ya kalenti jang jingking ngadir madu bapun bor madu penterha asinsar khadar badan pos kadriat kadai bencuba ya kata hari ini sini menba kasur nong kinong mulai kasur upri nyotrat keleng-keleng kiami paiba kiami surok ban peram ya ke siasat jong ibasi kibon di jingtho di bami akot khwal kibon di jingtho di bami social media kibobu oi dak jingkeli benong kong ke jai penriu ayu pani penram ya ke jingyapno jong kibut ki katongan ni kibriu hagakti jong senglelo kiba pori basi namdon kada ke jubab ya kong kita kinong pentobre kecuba bikum kita kinong wadang kinong wania kalong nyimdai bangkrat ya kasur kinong mangki perbacia ate po bauri mansion nyimdai bangkrat ya kasur kinong mulai balami ya kapori ba faun bagi persa ya kami kata kajingnya Islam kemudian hak jala juni lada kadai lagi reno ne lada kadai nak sorka berkadai kata kajing persa kepala pensiun lain kendiak ya kajingnya Islam
Kacing percaya naga pisroli ba pori ma faun pemulai. Kacing percaya yang jingja pemalki kabala persamalan tindiat yang kata komunisna. Kasai penliu kalau penram yang kacing musnam nada kalau akan nunggu komru. Mentaru kakenti kasai penliu ka penram yang akan kacing musnam kabala ada kabol soka. Kacing penram kasai penliu. Yang kaum musnam melalui ada kilano. Kalau pensentraan yang kita no, buat kali kekerti ke pemerintah, kecing peram yang saya kenal, ya kamu leno jom masyarakat. Iba, ya kalau ini kebansawan, banwat yang tak kalenti jom jiksok, hang ini kejala ke jom ni ngakrai, tak kalenti bajajai pada jiksok minumnya. Upri berlawan pendem, berlawan banyakran bagabor sarkar, bakumlo, banyalam bitik kenas, samla. Kemudian yang akan mensim ini jawapan dia banyak kon lima kita sulai hinrai ketika sarkar kalau apa dua mensim. Tisai kalau wei jogi samla jogi nangni sakmat. Takara hani kapur kapu ya kejinggali ya ke sarkar jala dari mafi ne dari mano bakwa kejusok kejingsan yang jala. Namar pa ngai kumlai ginong kali bakran suara jonga. Patunjuk rugi di para noyam senghalang bafer nganam laban jauh kertai wei tihenrai jongan ni kopri nyotra bagi nyawan rentilah hani kasgi ban pensno ban dawa sa sarkar ya ke junglong kuman ya ke junglong kelut ke jong gini kinok sensar ke jongi lah sibnai taman talaya hirai ngimi kita kisien bakin peni bakan don kapag jingsim kia na kalian ke jong sarkar ban pensai padba ya ke kapag kilale pakai kapag temu hoy kemelakran nei nong alam jogade choyap action wayap baksadan bla hoy ngilong kita biasa patap ek lagi judicial inquiry dari kapag kuaman patao hamni pan kat nupor kata biasa kapag ingin apun keseng balang